Dobar dan, ja sam Sani i ovo su Sani Positive Vibration. Danas ćemo raditi na meditaciji da zblokiramo stare programe, pojedine od starih programa koji smo najčešće susretali i koji nam ne dozvoljavaju da zarađujemo novac, da prihvatimo blagostanje u našem životu ili da se osjećamo blokirano u našim poslovnim projektima. Znači, fino se opustite, zatvorite oči i uživajte u ovoj meditaciji. Ako tokom meditacije osjetite i sami da postoje nekakvi programi na kojima želite odraditi, manifestirat će vam se. Osjetite ih i zamijenite tokom meditacije i sami, koristeći naravno samo pozitivne afirmacije. Sve što prepoznajete kao blokadu jednostavno zamijenite njezinom pozitivnom suprotnom emocijom. Zatvorite oči, udahnite duboko. Osjetite kako energija struji kroz vaše tijelo. U ovom trenutku probajte sinhronizirati se sa energijom zahvalnosti. Zahvalnost će vam dozvoliti da se sinhronizirate sa svim što već posjedujete. Ta vibracija dozvoljava da osjetite da vi možete i imate, a isto tako da ste spremni primiti i dalje, jer vi vjerujete u tom trenutku da je za vas moguće. Dišite duboko. Vratite se u taj trenutak u kojemu ste osjetili punim srcem zahvalnost za bilo što se dogodilo u vašem životu. Može biti nešto što se dogodilo odavno ili nedavno. Jedino što je bitno u ovom trenutku da vi iz srca osjećate da je taj trenutak, je li zbog slučajnosti ili zbog želje, postao vaša stvarnost i vi se osjećate sretno zbog toga. Stavite vaše ruke na vaše srce. Osjetite kako vaše srce, čitavo vaše tijelo je sinhronizirano sa tom energijom. I sada, i dalje dišući polako, uviđate jedan program. Najčešći program zvuči ovako. Realno gledajući u ovom trenutku krize, za mene je nemoguće zaraditi ili opstati. Sve oko mene propada. Udahnite duboko. Zamislite kako iz vašeg srca energija na svim levelima se oslobađa. Oslobađa se tog starog programa. Možete zamisliti crne oblake kako se udaljavaju od vašeg srca, od vaših misli. I ako ste zamislili
te tamne oblake koji se udaljavaju, sada zamislite zlatne zrake svjetlosti, svjetlo plave boje koje dolaze do vašeg srca i zamjenjujemo taj program. Realistično gledajući, u ovom trenutku za mene je moguće sijati sjeme blagostanja i ciklički dozvoliti da blagostanje ulazi u moj život. Jer život je ciklus blagostanja i odmora. I dok zemlja odmara, sjeme unutra stavlja svoje korijene i ti korijeni dati će plod. I ja znam iskoristiti ovaj trenutak za sebe. Drugi program može biti novac je šporak. Na isti način udaljimo taj program od sebe i zamijenimo ga sa novac je energija i slobodno struji put mene i od mene. Treći program koji susrećemo najčešće je osjećam nelagodu kada prodajem. Recimo, trgovci su nepošteni. Na isti način zamislite da se taj negativan program udaljava od vas i na njegovo mjesto kroz vaše srce, kroz vaše misli ugrađujete ovakav tip programa. Ja osjećam stvarnu vrijednost svega oko sebe. Ja sam poštena osoba i nudim proizvode, savjete, usluge s kojim doprinosim blagostanju mojih klijenata ili kupaca. Moj moto je win-win. Udahnite duboko. I znajte da jedan od najčešćih programa je još imam odbojnost prema bogatim ljudima, jer bogati ljudi su se obogatili kao lopovi, kradući siromašnima. Na isti identičan način udaljite od sebe sliku koju imate o bogatim ljudima, je li to iz priče, je li to iz iskustva. Jer na ovome svijetu ima mjesta za svih. Budite realni i znajte da najčešće kriminal se rađa i u siromašnim kvartovima. Zato prihvatite da je stvar do čovjeka i da u bogatim i u siromašnim situacijama postoje različiti ljudi. I zato se oslobađate tog programa koji vas šteti u postizanju vašeg blagostanja. I oslobađajući se tog programa ugrađujete poštujem bogatstvo i bogate ljude jer ja prepoznajem one koji su pošteni i imaju sposobnost da daju i primaju na uravnotežen način. Jer ja sada znam da i sam mogu dati samo ono što imam. I zahvalan sam na tome. Dišite duboko. Osjećajte se opušteno. Možete sebi dodati još neke forme misli za koje znate da nisu u skladu sa vibracijom blagostanja.
A sada ugrađujemo emocije. Svakim udisajem udišete u vaše tijelo. Vibriram blagostanjem. Osjećam energiju bogatstva. Sinhroniziran sam sa vibracijom novca. Otvaram se prosperitetu. Znam efikasno i konstruktivno koristiti novac. Novac je samo instrument, a ja sam dobar čovjek. Kroz život prihvaćam da me privlači i da prihvaćam apsolutno blagostanje. Jer ja poznajem što je za mene blagostanje. Za mene je moguće primati novac u svim svojim formama, osjećajući se i dalje dobra i poštena osoba. Dišite duboko. Možete dodati i neke druge emocije. Uvijek podsjećam na pozitivan način i na pozitivnu afirmaciju vezanu za novac i blagostanje. Sinhronizirajte vaše tijelo koje vibrira sa mogućnošću da u vaš život uđe blagostanje sa svih mogućih strana. Sinhronizirajte se sa mogućnošću da vaš posao, vaš biznis, vaša ideja, vaša kreacija donosi blagostanje vašim kupcima. I to je tako. I polagano, i dalje u potpunom miru, otvorite oči i budite spremni primiti blagostanje.